posoni debata duau pabuahon hatana tu kamuna na pinadomo ni debata dan jadi sirah amin. Asaboi husi pokatako hatana ulisian pusu-pusu kondahasian haholongan ito diku babo ahola kona mia di rohaku na mangingani pikiraku saona disogot mana kadua holok itu orang gabe mubah rodi ujung ni ngolumi nang mania rapoko ape hodia bingaki rodi sahat ujung ni hosana parpudi boan maahura poko marangara masa marangara pe maradona kudo hasia dua holong nunga sada holong minang holoki dua rohanunga domu di padomu Tuhan ini. Unang behita mar
Oras ma raja ni Mang Borung. Langsung ni ma di hamu raja ni ulang nami pasar ibu. Molo tupai dia rupan nami raja nami. Ndak sisa ada pajalo ama hita. Gabi Mang Borung. Muliate. Mau lihat ma parjolo tapasahan to mata pardengka basai dari nauli di bulan na denggan to di patakot ni mata nyari. Ibagas kai pasok kami raja kuna burju. Narobat dapat to kamang amuna tutungan ibagas munon. Ima di nama buhay ulota. Ang giat buhan ni nauli buhan ni na denggan maun. Di ulota di persauratan marhiteon disakap ni anak kotai di nalahomat jalo pasu-pasu pardonga sari peoni di soku buah kami do ima si panganom masak do juhu namar saudara goda ngor raja kurang pola si pujion mulut ngoti pedang pola si hatam hatan ni tutuai ma berangkai rimat dohe mangkohi di sanuhu na di haroronami asa si titik masih opa kolang-kolang mabelang kuna otik so dia si panganom masak na ubuh kami asima roa dito hata di ko himay marhiti paso-paso na. Atong saha masolo na tinogo matubot teni tigaras. Mga saha ulaw na denggan na roha mi tutongan di bagas muna. Liling mahita sa lut mangulu. Gabi majala horas-horas. Tajalak ulah-ulat ta. Oke, perwakilan na dito lumati. Muntur mahita. Hobar diurut ni akados ni rohata rajaku. Disunung rohami raja ni pamurum muna. Marga nenggolan ima mabuan na kurasa tapuk marhitihod di poda ni daw pungi ima si sari raja na juloy saydo utang na marhitihod na kurasa tapuk alaydang napasayho na da nami rajaku dinarohami mabuan na kurasa tapukon dia da doho di uhum doi dinalaho mangalak boru ni rajay mulutumpe marhitihod na kurasa tapukon rohami mersadabi tuado pamuna rajaku na burju sotung manarita ma dia kabadan nang dia kapartodion raja kuna burju dia karuhu doi di biasana di luar namion tu nama jabui do langsung hasatan di pingganon anggo hatana siap P2 naido sahak matuha muna siduk putih ami raja ku mau lihat saya ada merajak kuasa atau uloton. Nga, tuh kumai to. Hukok ting nai ba nulo si sotong nulo soko. Nih, tuh kumai jolo. Itu narahan. Perintah aja lah diikuti. Iya. Mana buru nih? Iya. Iya, unang Tuh kumai. Tuh kumai. Usok ko masuk. Iya, tuh kumai. Opa, iro na masuk. Tuh kumai. Iro. Ya oke, lihat kemari dulu nang. Lihat kemari nang, biar dipoto nang. Ah, saya kira nama rangam. Buka mah, udah balik.
sopo di mataki Shana parjolo Marsita pertanian maita asata borsa kita menguduk yanak kontan autu berjolo itu kali pertanian maita baru lo hulak dotok tong hai mandok ulat itu dulu ale itu hari dia pandangan lo botol imbali siala udah nang udah habat apa udah kami udah habat apa oleh Tuhan tok tong lo sataran nami itu ala niri Tuhan iring-iring jalan ramoti mahal yang udah nani oleh Tuhan saat udah saat sudah siap oleh Tuhan pasoran kami di bulan nani sadar oleh Tuhan iring-iring pada malam itu dari sibuk oleh Tuhan satu lima di apa pengamak kopi percuma oleh Tuhan jika kau hak kami yang oleh Tuhan mengudur jangan pernah itu oleh Tuhan hong tok tidur gomos dengan gogol pasal kami itu panggilan lagi itu ada so khusus untuk tangan namen itu kurang betul saya punya lagi ada tadi kami kalau pas puasa atau kami martanian kami itu berdiri anak Yesus Kristus di bawah kami Sasadaho dirohaki mengingani pikiraki berbunga-bunga rohaki alani dengan di basah Sasadaho diholuki hilang kaki Tuna so jadi mubah Noko di pangan roh haki Ikon rapita dua Ratu dorong marang tutorua Tuyot mata
Nungarap udur hitaro tu bagat coro ni tuhat taon. Mangudur hot anak dohot boru ni huriata. Nanay majalo pasu-pasu parbagason sadarion. Jalanungan tapak hitabudul mangaduk. Laho pasaton parsobauta tu debata. Silekon pasu-pasui. Tapahipul marohata pasahat parsobauta tu ibana.
pasu-pasu pardongan saripeon sian Tuhani marhide naposona. Niene dosian Efesus 5 ayat 30 ayat 30. Efesus 5 ayat 30. Sonoma dido isi. Alai sadok ganup hamu masih hamologi pardi hutanabi somon dirina alai di hadiah parwanima bawah. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Ido sah. Yang muaka doa sang porsiao di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus tarungobi di hamunan dua Indra Nenggolan dengan Perawati sian hata niwaga nakin dari Efesus 5 ayat 20 adong dua nanaing diodolon tuhika salurna tarungobi tuhamuna dan dua botamu do bahasa Batak amun dua dapat julu makahroni ima odolan dapat julu nabaduahon maka biari manang menghormati nuai asalam dasip panganusyota taringot ahado nama kahlongi menghormati sendiri kita ada maka holongi dirita sendiri itu tanya manginan taha holongi do dirita sendiri unang jolo pitok tu neila buktai mana petua kaya na kota ale dirita majo taha holongi do dirita sendiri kan taha holongi tajaga do dirita kan amang tajaga kita rawat apalagi buat kaum ibu kaum wanita. Perawatannya luar biasa. Molotu dirinya sendiri, dipelihara, dirawat, dijaga. Unang yang adong sangat terluka, luka pasti dia langsung perawatan untuk penyembuhan luka tersebut. Om mananai yodolo dapat jolo sahali, maka holongi donganmu, maka holongi dongan saripen, maka holongi dirimu sendiri. Bagaimana engkau mengasihi borusi murad? Itulah lakukan seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mau dijaga hodirin, jaga ibadah. Dirawat hodirin, rawat ibadah. Nagawe natani halak dirawat to ini. Dabui mangatoy. Pasti jong-jong kamu terus di bagasan Kristus. Alani marpaku satia namu tu atani dewa. Ade. Bersandarlah kepada firman Tuhan senantiasa supaya semuanya dapat diberikan kepadamu kebahagiaan, keharmonisan, dan juga saling percaya di dalam kehidupanmu akan ternaungi di rumah tanggamu. Amin. Makanya kami
Aledang tamahala Kristen marbagas songon si PDB. Atau tangingon hamuma jolo hala di batang, taringon turut ni pardoan sargewi hala Kristen. Dungi di topai batang jol main di dong ibana mengadang dengan sasada bawai puso. Ubahemat ibana sada boru pangrupi di ibana bahen akuna. Aku ini dong Tuhan Yesus, ganong na paulakon na nyolina, ia soalan ni parmainan na pangalaku bosado, pangalaku do na namabuat na sirahi, atau na pinadomo ni debata dan jadi siramoni jolong. Soalnya hana ni bata tu mawai. Hamu ke bawah, haholongi hamu parti utang kami son Kristus nang makaholongi kuriai. Jalan nama leon dirina kumokopsa. Unang muru hamu dopak nasida. Ikon marroha hamu madungani nasida. Sangat panen hamu nasida. Somondongan panean di haluan nasora surat. Dungi somondo hatan di bata tuaka boru-boru. Diolo yang kapasitus ulu ni kurian. Ikon kotor, porman, toman, mandongan halapohon, dot hamenangon di parange ni boru-boru. Ima na abga di jolo ni debata dohot di jolo ni jolo. Atau songon akka nama parangeon hata ni debata mahamu sungolukon para sirohaon dohot habasarot dohot haserebon roha mahamu masih pauneunian mahamu dohot masih sia-sia. Dao masian hamu salukut riting ni roha muruk rimas panonggahion dohot pangisahioni alai dibijang ni salukut nain masih haholongan mahamu aido rangun-rangun ni nasundingkan dungi dami nasian di bata ima mangarajai bagasan rohamuna jelasan murna minahemuna marditi hara mana kapahenan tok-tok maini marditi buat Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulawuna. Atau nunga dibagi hamuna dua hatan ni kata tari waktu ruhut ni pardongan santeoni. Nama nukun mau nuai jumolo diho ale Indra Reski Nainggolan. Olo doho maka jongjokon di jolo ni debata nang boto salhuk doho di jolo ni akadoman na pumudi son na di Panginoorohamdo si F. Perawati boru sinuraton na niririmon gabe dongamu saribe olo doho makaholong ibadah sian nasa roham dot maulaon sian nasa gogom uhud mar parangihon parangin abadian rak dohot ibadah na olo doho maju-aju dot hagaleona tuk surah humurang parangena jalan nasotupa paulahomu manang tadi konomu ibana pai padisirang mamatian mamusuhut molon sadaro ham mangoloi salut nai dogma alismu
Nomor 2. Saya diparohai debata amani Tuhan Yesus mari tehite perdipoteria ma au makaburtua salut nai. Asa marsangap debata ditongani huriai dohot ditongani persaripenan. Nama nukun maaf main diho alenang perawati boru sinurat niririt ni Indra Reski Naing Gulanon bahen donganna sarile nauloho maka jongjok pon dijolo ni debata na foto salubut do dijolo ni akadongan na pumudison na di pangidorohamdo si Indra Reski Naing Gulanon gabe sinondokmu olo doho maka holong ibana sian nasa roham dohot mar pangalahon nangre maradopon ibana dohot mar parange na badia pabuhala Kristen ho jala nasotupa masih lolong manang tadi konono ibana pai madisirang hamatean namun sogot molo nang sadar roham mangolwe salut nai dogma amin. Naolo doa, saya di parbadia debata amani Tuhan Yesus, marhipe teton di parbadia maau, makaburjuhon salut nai, asaman sangap debata ditongani huriai, dohot ditongani pasari kanan. Atau masih di anak tangan siamu mamu, babua hot ni padan muna. Na posoni debata duau pabuahon hatana tuhamuna na pinadomu ni debata dan jadi sirangon ni jolmat. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu, di sodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon todi parbadia mahamu laho mangulahon saluhutna. Amin. Pada kalian keluarga, selamat berbahagia. Sandarkanlah keluargamu dengan firman Tuhan. Selamat berbahagia.
bata martang yang wanita. Ale de bata amanami na di balwagijang. Horo haramuan isan usirang leo na degan. Doon nasa ulibasa na uludus. Upasa kami masya na nilomi kami pilihan namin mo. Sa ijalo may gabi ubak na pusos di jero. Pasu-pasu may jala ramo. Aso para siya kami pilihan mo. Pati puluhan harajaw mo itongan-tongan ni Uriam doon di Portibio. Uhay madohan namin marhitin totim. Asalamutan na kami kurang ni Sirang Lehobi Tuhan. Asal kirir kami mandomo lihat Tuho. Marhitin Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Rahmat doa kita di tangian aliaman namin. Aliaman namin na di badua kijang. Saya kena berbadi amawaku. Saya roma harajaku. Saya sauma lorong ni kapam. Leo batu kami sadari orang meluan siap hari. Sesama dosa kami sowan parisa kami. Di dosa nama dosa kami. Asli rohani kata Yesus Kristus. Doa bolong di rohani kebata aman. Doa parsawaran itu di parbajenga. Nama masuk-masuk kamu saluna. Amin. Orang kali kasaluna binasa. Jalaho di habiraku mamolus ngoluo ai hodo nahu parsita torok nama akan ulinang nadenggani Alaho saur tu ngoluku merlas niro hama barpar bue olong tai sahat ro dina matua manang namu dua kabisada pinadomu ni tuhata pardengga basai sahat rodina matuan torok mari burakapi no partan audoto nagami si alamasi tomua rohanang tahita imata
parlas ni rohama par bue holong tai di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu, di sodakon Tuhan debata bohina Tuhamu, jala asima rohana dihamu, di dopakon Tuhan debata bohina Tuhamu, jala di pasaur honma damena tuton di dunabe. Amin. Bardengga basai saat roh di nama Tuhan torok mari murakapi no parta audo hoto daga besi ingoto sude holong tai alamasi tomua rohanang tahita imatangi anta imatangi anta ya terus saya dicocok mana saya ngarang Pinasahan sudah jadi hubungan jadi ama di mana tempat jalan Saya sudah nasi oh sangat nih kau serahkan ini orang lagi juru Oke. Mungkin benar nanti kemana? Kamu orang sampai lihat. Oh, kali.
Jadi soal ini mari hobi hasil. Baru ini kan. Lihat mah kita di rasanya baru selalu. Kalau mau ditanya di Pardina. Pasal kemana dari mata macam kemana firma kopi berbuat kesalahan firma Pardina. Inasahan mah sudah jadi bulan-bulan siapa? Dihilangkan nomor doan tulis atau para maupun atau peninggulan atau anginan silingan. Asa tabuhay ulang to, ito disumah hita sa mahong na jong-jong. Dinaraw na buhay ulang na, anginan silingan. So ni manang di Raja di Mulu, bere lang ito bere. Masih malupa kita di Sokka muna. Talubo yang kebanyakan na lumitanis. Jadi dikira na masih akuran ang ito jong-jong mahita di Suma. Nainggola si Reger do paniera sa sebelum kita semua. Oras. Akahita ama sa boleh siya mo akaina. Dua idus ni roh dia akan berdoa tuhut nang dia doh dia kebangurun nai. Dunga sa tahi hami. Nalahu kamu gay di ulon namion. Atong jumulu maluluhod damang tuang at pertingkat basay. Lausa dulu memantu materi. Lausa dulu huda mantu situ na to. Gabi. Asa sejur mula-mula tok pada muda dulu. Mangruk tuh tuga. Anoktor madisur raja nenggola do angina siregan. Ibu nang raja ni pamorona. Baik kota mula-mula padung matu kota soba. Gabi. Dia kapan dia manangkan di parhorasan ini dihita bonan dia sutun nengkulat do sirigari langalia mahita di kogunya lamanto alai hata lo gagar gulung ras marwata di si oke mau lihat atau lihat mah di hadi panggabian do dia ke parhorasan ini baik dalam mah gondang dia liati. Kami lasni rohanani mererupu parumain nang ianak kon namion atong bain sapur marmeme bae kondangan sapur marmeme.
kulit dok sirikan tisu pamuna baru rodo pe dan na suri review neng kulit dok sirikan na roda sabar 10 bio siapa 10 naik anor rodi sudi imahina torota di 3 dudukon seluruh memang roha maka lason nama calo pasu-pasu perlu sargeo kamu nanti partikenon di batu nih marhitilun tinggi si palas kue aswa pun bercakap sate ada yang terpikir ya mana naroman umur si rasan top putih ya Rodo hari ima burmu ima na burmi burmi jadi masuk nani ina binauna sa kajuan para nani jadi untuk magiging ng pagminani Bapa aswaruhan mo na Tuhan jadi amang pagwal sih. Itu bisa